Dêra Zorê bikin û dizanin li Bakur Rojavayê Sûriyê li kantona Dêra Zorê çeteyên ser rejîma Şamê û hûn grûpên din ku ji we re tê wek navê Dîfayê Wetenî tê binavkirin dîsa êrîş kirin do yani şeva borî êrîş kirin û do navenda ragihandin ya Qesedê Hêzê Sûriya Demokratîk a Sûriyê daxuyanî dan û hemû agahiyên derbarê van êrîşan da parve kirin û li gorî agahiyên ku tên neberdestê me îro heştê tebaxê dîsa êrîş pêk hatiye. Niha em ê divê bernameya xwe de li ser rewşa dawî û li ser piştperdeya van êrîşa bisekin. Yani daha rewş çi ye û li vê derê kî êrîş dike? Yani ev çeteyên ev grûpên komên ku êrîş dikin girêdayekî hene hesabê wan çi ye? Em ê hevalê me nivîskar rojnamevan Nawaf Xelîl re nîqaş bikin. Heva Nawaf rojbaş. Rojbaş bu te û ji bo hemû temaşevanan. Gelek spas her çava hevan Nawaf nihat xwazit pêşiyê bi çend deqeya Kurd û Kurmancî rewşa dawî li wê derê çi ye? Yani ji dov e rewş çi ye? Ji ber ku em dizanin berê jî tê van grûpa êrîş pêkanî bûn par beriya wî dîsa êrîş pêkanî bûn. Niha rewşa dawî pêşî em hinekî ragihînin û paşê jî ez ê derbarê piştperdeya vê meselê çend tişteş te pirsin. Fermo. Carê dedim baş xwe tiştekî weka yani bêjin mezin çê nebû heta du hîn du gund nehatibûn bi şêweyekî temametî paqijkirin lê ew hewldanê aramiya wê de verî xerab bikin ya berî salekê dest pê kir wekî tê bîra te û temaşevana berî salekê êrîşekî gelek berfireh bi hevkariya Îran û rejîmê û ev grûpên çeteyê ginha tê behsa kirin gibûbû û ew jî dewamiya wê ye lê balkêşê di salvegera wê ditê û di salvegera dehemîn de jî a serjêkirina Daeş ji 1500 mêr û xortên êd eşîra şeîtat 1500 kes serê wan jê kirin di dema rejîmê ew devertenê hiştin û bêserî hiştin. Ev hewldan di dema herem germ dibe û di dema çav li rêyê wê Îran û Hizbullah wê çi ber sivê beramberî êrîşa kuştina heniyê û Fuat Şeker ek fermandarê mezinê Hizbullah ê hat kirin pêk tê û di demekê de jî belkî temaşevan bi taybet ji dervê Rojava Zlamê İstixbaratê Sûriyê Hüsemlû qanas nakin di demekê ev mirov di hindir de û ji derve de gelekî lû tevgerê dike û rolek wî yani pir destbixwîne di hindirê di meseleyê hindirê Sûrî de demê dawî de jî yek ji wan bajarê rewşa wê hîn temametî aram nebûye telbîsê ya Himûs destê wîna 5 sala lê şerkirî lê Hüsemlûqa bi artêşa rejîmê û gelek destî dixwîne deyê ew yê sereke yê danûstandirên serokê êl û eşîr û hozê Erebar dike û êk gefa dixwe û êk bi dû vê hewldana tevleviya dawî bû an hîn jî temametî yani dawî nebû yok digot. Baş peyvî şexsan peyvî kesek yani tamam ev yel piştvan bûyerê kom a li wê derê kom dike dînê dide êrîş kirin lê were xuye bi hinek kes jî piştwîne hinek kes jî piştwîne eger hinek kes ner piştvin ew ê çawa bikare wiha bike serê xwe nake herhalde. Yani rejima Sûrî berî vabûyera 16 beşê istixbaratê hebûn yani rejîmekî her kesî digot wekî pêkenîkê hat li Sûrî digotin Kurd û Ereb û her kesî digo yek devê xwe Sûriyê nikar veke ji birî cem textorê diran yani kes nikar biaxive û ew jî bû sedem miletê Sûrî piştî 5 salî ji desthilatdariya Partiya Baas vê bike. Ana Sûriyê ji nûv de istixbaratê xwe jî rewşa serrast xwe dêgiravî artêşê jî ew dike hinekî guhartina çê dike ji ber Beşar Esed xweserkeftî dibîne xweserkeftî li berî hemû kesê Sûrî dibîne wekî peyva wî dibêjim ne nirxandin xwe berî Sûriya xweserkeftî dibîne xwe berî Ereba serkeftî dibîne xwe berî Tirkiye ji xwe serkeftî dibîne û bi taybet piştî 7 Oktoberê êrîşa Hemasê ana derfetê ji rejîmê yani wek ew fêm dike wek ez şopînim derfetê wa baştir bûne ji bo çi Îranek zêde zextêl wa bike welatê kendavê Siûdiyê İmarat wê bêtir pêşwazî bikin lê ez wê bawriyê de me ji rewşa giştî mirov kar binirxîne rejîm demê ev dehmeyê dawî de hewl dide ki Sûrî neke vê firtona giçê bûyî navbera Hemas û İsraîlê de Îranê jî zextê dike dixwaz Sûrî jî bibe di navbera İsraîlê û
İran'ı da Beşar Esad dixwaze wek balansa gibi sakine ya te alaka xbenek yani şunal ciye xub sakine. او يعني وقت المنا مش ميتينج مصريش درنا كثير بري اسرائيل تفق براسي قالك كومكجي قالك شيبون دسبيكي حماد دسبيكر لي بيشتي نتنياهو حكومتها خوجي دوی درباره قالك كومكجي مظن كرنا نتخواز بشك جيبش غيري بلي قوتني وراغاندنا كي كستي قدرناك اجبر لدفرنا انا الباشور السوري حزب الله جروب جريدا ايران يعني لرجيم ناخذ ببشك جي زانوي برتكا اسرائيل جي قال قلت نولو تاني قال لك جوا كشتل نندري سوريجي دي سجل رجيم تاني او قوتنا ام الدم وجي بنجاف دمي فقرينه لي انا لديرا زوري وقت كي بيجزي هم تشتكي جبو خبكم درياح وساملو قاري قال لك لبو تفقري ديك وهم جي زي ايران وروسيا جرازي بكم جبر روسيا جي قال لك هودا دقيقة مثلا ديرا زوري تبديها بك جبر هبونا أمريكا وبيجن وإيران جي أو دفر جوارها فلا ما جيكي بر استراتيجية ديرا زوري نا كانتون تاني تدي كانتونا غريداي ريفبريا خسرائي ودفري بن سروريا رجيم دن ديرا زوري سي جارال ولاتي لبنان مزنه 3000 كيلومتر كاري كيلومتر إيريشا فيدري والله بإيريشا فيدري يعني رجيم سوريا بإيريشكرنا فيدري أو بإيريشكرنا هذا سوريا ديمقراطيك أو تشوا إيران وروسيا ممنوع بك جبر إيران الويدا فري جرينج وإيران جد ترسى يعني أمريكي حاضرين وخدكين إيران ويدا فري إيريش باركة وابك ل أو زافيير عمر بي يعني جيل كوني كوبا زافيير نفته وجي باركة لشكرين إيران جي حاضريات كجيري شوابك وحتى جروبين تقدري عراقي تدي قال جرا إيريش ويدا فري كرنا وأوجي جد ترسم أمريكا دفيد نافري ديريش بك جبوري جيمي شقا تبليها فيها به شقا ما ترسيها به وأوقف فيق الخلقية دخون إيق الدفرة ريفبريا خسر أمي بين ومي فقرن وأف تايبت حسام لوقا هم بيشقرتي الدواء هم قفيج وابك إيريش هالسر هزي سوريا ديمقراطي كان جي إيريش هالسر هزي أمريكي قال لك رازمون الجم إيران تشيتك والجم روسيا تشيتك ليه تشتك هي قالوا ويبرتكا أمريكي أنا تدي شرط نابرة وجروبين شتى وهذه سوريا ديمقراطية دي لكن بيش كبي برتكا أمريكي لمبري هذه الرجيم شبه بلكي تدي وقالك جرا حسابك باش في درباري نكربا. بله نها زانم كود يعني تدبجي اف شخو اف إيريش بي شامل نايكرن والبشت في يكي رجيمة شامل هي أفيا هم تدا هم فكرن بقولين بس بو يعني حسام لوقا يجي فرماندار وبربس استخبارات مزنه رولاي هندر درويج مزنه راس بيجمان بسروكي رجيمة سوريا بشار اسد لي جي كيف خوشي ايران جي تدي في مساله كيف خوش تبدا أري يعني بر حساب إيران وروسيا را إيريش بيكانينه تشتك ديجيتي عقل مروف يعني نادنا ورا تركيا وسوريا ده امزانن هفديتن هنا يعني داي بردوخان دخوازه بأسات رارونه أفيا بري مع آخر فيبو حمجانا كان في مسألة دوباره بكن ليه از دبيجم عجبا جبر تركيا دخوازه بأسات رالهوره و أسات رجيم أسات إيريشي باكر روجابا إيريشي روجابا بكي إيريشي باكر روجابا سوريا وحريم روجابا بكي يعني علاقه فان إيريشا وعلاقه في مجال هبدونا تشخص هي قال اي ممكن بيجي رجيم فاي از بخاخرتن وبيستيان بيتنجي تديك بشجرتيا تبغير مردوغان جا تركي از بخشي كارم إيريش بكم از كارم إيريش هزي سوريا ديمقراطية بكم هفكار كواليسيون نتوي تحالف دولي لي وقت مقود تشتي سركة من تاليتا رجيم بيجي از بسركتم لنبري حمو سوريا جبر وقت سكاي نيوز قناة سكاي نيوز جي بشار برسي جو قدام فقرة يعني ما بس بيدم فقرة أدارة ده حظر الأصداء ومهمان تشتي بكن أب إيريش آري جيمي لجيكي فخشيا إيراني روسيا وبيجمان جيكي فخشيا تركيا يجي جبر تديق هما بحثا في مسألة به راق عندنا قطري
دولتا قطر و اف نافي براستينا اوبوزيون لي خدي غرافي اوبوزيون راغاندنا قطر راغاندنا تركي راغاندنا اوبوزيون دس بيدكن غوردكن ومازندكن لي دو تشارجوفا ريجيم بيجي از فورتم از بهزم از كارم ايريش بكم وزروكي فكرم سروريا خو سر همو دفري جبن دستم دركتي زجار دبكم شخور راگهاندنا ترکیه جدو و که خوشیه خودی نزمان دوه ایریشن یعنی کومن ایلن عرب عشیرن عرب دجیه پگه دست به اپراسیونه کرد. ايج شويه ابراهيم لفل ايج شويه تدي دمك او ابو خوله ايج قصديه او راوستان راستي قوتين انجير كرن هنا كرومات جمهبا ويشري ويتشتكربا ونهاجد بن سروريا ايراني دي ايراني او ابراهيم لفل دستي ايراني دي يعني جين جدرن نني ذكر في بريا خسر جدرن دجير في بريا خسر دبجن بأنا أو تاني رجيم إيراني كاره ويببه ويبينه لي وقتي قد في بريا خسر وكرد وعرب بكاته ده تدي أبي ده كيف خشافة بس نشان كل إسبوع تشتكي جدا كذا. بله هذا فازت ده برسه کرد بکم مشکل ما خراب تجي سه قدر بکار بحردی بحبر برسه باشتره یک اف دفاع يعني اف جروبه ثروت او رژیمش خام زن و دفاع وطنی جی گریده رژیمه بچن گوتنا تبیادی سه تعریف بکی اف و لگوری فكرة لگوری پیشتین انت دروج پیشتا اف رشوی بر بکرابچی يعني كن جبركو ببورة جبركو نها إيرو بلكي راس بهذا النجر ده اللي أزبورم لبابل بدرت بن داقر كريت كده ودرجي بويرك شبو وحشت ناكس وأورم هاتن كشتن. سوريا حتى بريد حزر ويازدا بوتشيا سوريا نزكا شيء صدي ارتش شو وخدي غرافي البن ديوي كلي كيبون جروج شر اسرائيل بكن ودفري دا كري غري جولان وفكرين شيء صدي بوتشي شو جوي ارتشره لي بيتي بوير سوري دست فكرن رجيم نشارما اف ميليسي نافوا دفاع الوطني شبكه اوجي نسري كنينه دجينا د باندورا روسيا الواهي دجينا د راس ايراني سروريا وادك بربسياريا وادك وكلنا او القام شو تيبيراته وتماشفانا دما تخطي او دست ايراني تقول يعني ميليسن وشند علينا او صدنا دست رجيم دنا لدير زوري ايران لفو تفكرك يقول لك ما ظنك جبر تديب بكمال وميادين سر سنري العراق نجي او دفجوار استراتيجيه هاتنا وانا وبرناجكا جبو سوري جبو لبنان جرتي استراتيجيه لويدك رولا ايراني قال لك خرطه وكسن بخاف قريدان هي مترسي دارتر جبو خلق دير زوري تدي جداليه وليد مساله الشيعبوني بلادكن وكان دا شيعي يا نمونه دستلاتداريا ايران نبحث الشيعة دكم الجوري يعني ايران تشاود كوي بلادك يعني اف جروب وقت مقول شند علينا وجينا دي راس باستخبارات رجيم جريداين جينا تجيب ايران جريداين وشبب اف هودانو نسكنن لخلق دي زوري جارا ديتن دي تشوا دفر خراكن يعني تشتكي بالكيشه تتبيجي از ديري دستي قصد ودستي كردار زقاركن تفق ديري بده حضاره خورتي حربات نوا قصدي دنا وانا يجي حركه زانه قصدا جنيزيكا صد حضاريه يعني بكيمانين بيجن بنجي حتى شيس حضاري خورتي عرب وسريان بك هاتي دنا چاوات هاتي ديري زقار بك چاوات هاتي جي سبيل خراب كه مترسيا خلقي ديري نه نزيكي ريفبريا خسرتني حتى هن جواد ديره في بريا خسرن ليت بيجن كبب بب جرك رجيم ايران حزب الله نين ديريج بر ديري يعني تشتي ايران رجيمتك مترسين سر ناسنامه هرميه دير زوري جيه بله باشه گلک سپاس نواف خلیل جبو بشتربنته شیروه و آگهیت گلک سپاس دن باشه باش گلک سپاس بودش